nana babwiye ngo M23 bagiye kwicana umuriro bayitwike ikongoke burundu mwanga kubyemera. None reka nkwereke impamvu igiye kuva mu nzira na nabi. Sibyo? Ahubwo ntabwo nzahano mugomba gutegura irimbi ryo gushyinguramo abantu sigaye M23 bagiye gupfa kuko abapfiriwe rikarejo bundi. Nabirengeje ingwe mu bisa nkaho ntabihari. Ariko ingabo za Kongo zarabatwitse zibikoresheje indege z'intambara. Hasigaye kimwe hasigaye ingerere. No dore kuntu bagiye gupfa bishwe n'umubirigi. Kuko umubirigi yamajiye kumanuka ariko bazanye ngo drone neme drone. Reka ngwere ku buryo ku murongo w'urugamba bihagaze. Iyi ndege yaturutse mu Bubirigi ikazi kamanuka ikinshasa ikagwaho gategeti ikomeza ibujumbura mu Burundi. Abo iyi ndege abarundi barayibonye. Barayibonye. Barabitubwire. Sibyo? Nta kindi yari ije gukora. Yari ije gupakira icyitwa ibuye. Yes yego. Yego? None nyuma y'iyo ndege nigeze navuga ko drone zagaye zamanutse n'ibifaru byamanutse biri hariya mu Burundi. Yego? Ubundi kusanya byose z'intambara y'akarere igiye guterana rikusanyirijwe mu Burundi. Oya abarundi bamenye ko umufatanya mikorwa mwiza wa SADC ndetse na Kongo. Yes yego. None uyu mwana umempfubye M23 ugiye kurimbukira kuri ubu butaka. Ubundi se ko dasubira inyuma karere yavuze ngo agiye kwikomeza gasubira inyuma yuko uyu mwana ameze nk'umwana ubeshya nta kizera agomba kugirirwa kuko yandika inzandiko mwabonye amatangazo dusubira inyuma mwabonye amatangazo tugiye kujya Katari mu biganiro aho hose yarabisibanze avuga ati ntago tubijeme. Ariyo mpamvu ikomeye igiye gukurikiraho ariyo iyi ngiyi byose Gisekedi. Sibyo? Nta kibazo yifitiye. Aratuje. Impamvu atuje nukubona umubirigi amanutse aje kumurwanirira ku mugaragaro. Nukubona umunyamerika amanutse aje kumurwanirira ku mugaragaro. Abo bose basinyanye amasezerano y'iki y'intambara mu bya gisirikare. Icyo ni kimwe. Ndabona Gisangani umuriro watse M23 na PDF birahahurira bize kugenda gutebyo. Ariko wese buriya bafata ibindi bice kandi abanyamerika n'ababirigi bamanutse. Wewe muvuga yafata ibindi bice. Gufata ibindi bice nta bihari. Kuko nta bushobozi gifite bwabyo. Sibyo? Ahubwo ikinangaza ni iki ngiki. Amabwiriza yateretse kwa Ikwamba. Derenga yamaje kugaragara yose ku murongo kubera ko yapfukamiye ababirigi. Bamwe baravuga ngo ni umugore w'abazungu ariko ibyo yakoze ntumurabona inyungu zabyo. Reka nkwereke bigiye gukurikiraho kuri ibi ngibi. Twereka ko umubirigi agiye kurasana kuri front line neza nawe mufite turuka. Umubirigi arakoresha drone yamanuye. Siko imeze? Namara gukoresha izi drone yamanutse n'abasirikare 500. Ubwo ni hafi bataye aho ngaho. Turi kugendana. Ikindi gikurikiraho ibifaru byarahageze. Ku murongo w'urugamba umuzungu n'umwirabura bararwana bapfi. Bibona muri drone z'ububirigi bwazanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibinyacumi n'ibinyacumi u Rwanda ruri gufasha abarwanyi bayo 23. Uyu munsi nibwo ububirigi bwabishimangiye bwohereza ibikoresho n'abasirikare bo kuza gufasha Republika ya Demokarasi ya Kongo ayi intambara ishobora gukwira akarere kose. Iki gikorwa cy'ububirigi kirasa no gutangaza isaha mbi kure mu 23 rwafatikanyagamo n'ububirigi bigaragara n'ibitagaragara. N'amakuru meza kuri Kinshasa mu gihe Bruxelles ihaye ibikoresho ububirigi by'ikoranabuhanga bikomeye aho ububirigi bwemeye gutanga drone zirenga 100 zishinzwe gukora ubugenzuzi mu bice biberamo intambara ndetse no kureba ubundi bufasha bw'ibihugu by'amahanga byaturuka hanze bije mu bice birwanirwa mu umanzi. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwizeye ko bari bwo bufasha bwari bukeneye kugira ngo bubasha Kongo ndetse no kuvogera ubusugire bwa Kongo. Yego ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nabwo ntabwo bakiringira ko ubwo bufasha batazabwishyura, ariko ubu bufasha ububirigi bwahaye Republika ya Demokarasi ya Kongo bukaba buri gushimangira ubufatanye ndetse n'ubucuti ibihugu byombi bifitanye. Byose kandi bibaye nyuma ya gisanzwe n'ubundi kiza amakuru y'ibibera hano mu karere kose kubera ko nicyo gihugu gifite amateka yo kuba cyarakoronereje ibihugu bitatu icyarimwe kandi byose bifitanye amakimbirane yubakiye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Angira ubukene bushobora kugera kuri iki gihugu kigizwe n'imisozi. Abasenga TV kora subscribe. Amahoro y'Imana nshuti zacu nshuti zakadasohoka mwe mukomeje
kubana natwe kuri channel zanyu no kuvuga Abasenga TV ndetse na Muswara Sibo TV. Twongeye kubasuhuza tubifuriza ikishya n'ihirwe ndetse no kugira ikaze kuri channel zanyu. Tubabwira ngo mukande subscribe kugira ngo dukomeze kubaka umuryango mugari wacu. Nkuko bana kuri kamera turi kumwe na Isaac, tuje kumeza ya gusesenguzi murabimenyereye. Rero tutari twinjira mu nkundire rwose umuntu utakanda subscribe ayikande. Muvandi karame amakuru ki? Amakuru ni meza cyane. Urakomeye? Ndashima Imana n'abantu bayo. Urashima n'abantu bayo rwose. Okay. Nimba nta muntu usuhuza rero mbwira twinjire mukomeze gusesenguza. Oya, abantu bose tudusuhuza n'abantu bakanze sabone n'abari kudukurikirana ngo subscribe n'abadukurikiye batari bayikanda mwayikanze ko nta kiyungura biri batere. Kanda subscribe twinjire kumeze gusesenguzi kuri cya kiganiro uduhe igitekerezo cyangwa se tubwire ati ndashaka muzasengurire aya makuru. Nishaka inkuru z'abarimo 80 kangahe tuzayishaka tuyikuzanire tukubwire impamvu zabyo. Muvandi komeza gusesenguzi tuzanye amakuru ngo yabaye menshi ariko mva nkubwire rero reka nkubwire n'abadukurikiye mu byumve. Mwari mwakomye amashyi impunda ababyeyi bazivugije ngo rwose ngo murabona ngo intambara ngo irahagaze ngo ukuntu bigenze bababeshye n'abari babyishimiye. Ndagira ngo mbabwire ngo ntago ariko kuri, ahubwo dore intambara irakomeje kandi dore iragize gute igiye gufata akarere nkuko nabibabwiye. Banze mbwire muri zo ngingo z'ingenzi. M23 yaje gusubira inyuma. M23 kuva kare ntago ibyemera, yabyanze n'itangazo yarisohoye. Kabiri, mwabonye indege yavuye mu Bubiligi irakomeza hariya Kongo, irakomeza yambuka ijya mu Burundi. Ni Burundi. Yego. Turaje tubisesengura. Abanywanyi bacu y'Ibujumbura mutubwire indege mwayibonye aho ngaho Ibujumbura ku kibuga cy'indege cyane mwayibonye. Ikindi cya gatatu, wabonye yuko Ububiligi nyuma y'ibintu byose bwagiye bukora bwemeye kuza gufasha Kongo ku mugaragaro. Tereza kwa ikamba icyo umutwe aragitsinze. Ububiligi bwo bwamanutse. Ububiligi bwamanutse n'ingabo 500. Ibyo nabyo turakibisesengura. Drone 100. Turi kugendana ibifaru byaje imbere nayo babwiye n'izo drone byaje imbere. Ibyo byose tugiye kubisesengura ntujye kuri. Amakuru ni menshi yo turi buvugeho. Amakuru ni menshi ariko reka dutangire kandi tunababwira abantu uko byari bimeze. Nkuko mwagiye mu bisoma hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo mpuzamahanga, kuri France 24, ahantu hose inkuru zagiye zitambukaho. Sibyo? Icyitwaga amahoro n'amasezerano y'amahoro. Hari kano gatunde ntabwiye mu ncamake Joel Lorenzo n'ibyo bigaramaje kwitparika hasi. Ibyo nabyo turatubisengura. Noneho gatoye nkubwira ngo nkuko amakuru mwagiye muyabona ni iki kirimo gutuma Kongo yego iyi munsi wa none imanukana n'Ububiligi. Twari tumaze kubona itangazo ku ruhande rwa M23, ku ruhande rwa Qatar yuko ibintu ari amahoro. Yego kanya gato tarasha n'amasaha 28 M23 turabyanze. Noneho ngiye ngakubwira ngo M23 ko buri gihe ikomeje gusibiranga ibintu ikomeje kubwirwa iraza kwigenza gute? Uyu mwana utumva kameze nka mwana muri udakurwa urutozi M23 biraza kugenda gute bw'Umubiligi amanutse ko twabonye ko drone za Kongo zari zikujengereje, none hakabaje imizi Umubiligi n'ibifaru byiwe, haraza gusigara iki? Narabwiye ngo ubutaka bugiye kwakaho umuriro. Hariya nta nivu muzongera kubona M23. Ushatse kuvuga ko bari wirase? M23 suko baritsembaho none se kamaze nkubaza, sibyo? Niba Kongo ubwa yari ihagije iyizengereje. Yego? Amahanga bwa ati mwavuye nga bikanga. Yego? Ariko M23 yari yavuye wari karisisi n'umuvye ngo yari yasubiye inyuma yagira. Nekada. Yiyagaza yanga kwava hagaritse cyitwa imirwano. Ariko yari sifa yonyine. Yakorwa imirwano byonyine. Imirwano yari hagaritse.
none mu kuguhagarika imirwano FARDC na Wazalendo birayiprofite bizirana y'iki birasa rufa rw'amasasu n'indege ntabwo mwakomeza kutwica gutya ngo bikunde kuko uyu munsi none abasirikare ba 23 bapfuye ntibagira umubare bishwe n'indege za drone sibyo ariyo mwabonye Tereze ko kamara yatangaje ngo tugiye gukomeza ibiganiro ngo turengere abaturage barimo rekada biriye n'ukubeshya ko ari ukugira ngo babone inzira neza gake kidogo aho mubirigi yinjirira iki kintu gitangaje ni iki ngiki kumeze ubusesenguzi mu nyumve niba umubirigi amanutse mu ntambara bijeruye ntimubone yuko iyi ntambara igiye gufata indi ntera ku buryo bukomeye ikindi ubanze nk'ubutse gatoya wabonye Kainero Gamuhozi navuga ati Kisangani mumanuke dafata ingabo z'Imana ziramanutse zije kurura abaturage b'igisangani ticaye mu ventura mu manuke mugere mu bafate cyangwa mbwenge ngiye gute mafate sibyo reka maze nkubaze M23 ingabo za IPDF umurundi turabizi ko ari hariya n'ingabo za Sadekeze ntabwo ziragatazira cyari hariya hiyongereho none ingabo z'ababirigi barakomando 500 bashobora no kuza kwiyongera mu kanya gato muri iki gitondo ngo turi kwibona sibyo ntabwo urimo kubona yuko intambara none imaze gukwatura imbago zayo intambara yo yagutse intambara yamaje kwaguka imaje gufata indi ntera urumva ko hajemo n'abanyaburayi mu gihe uburayi bumanutse Canada muzi ko itagomba kwihangana bira birombe byayo muzi ko Amerika nayo igiye kohereza ingabo ziza gufatanya n'iza FARDC na Wazalendo kuko bagiranye amasezerano gisekedi mu bya gisirikare bagomba kumutabara ivyo mbibibutse neza twari babwiye mugira ngo nta matiku yacu ariko nta matiku tugere twe turabana abagabo sibyo ahubwo mujye mukikana ubusesenguzi ikibazo nibaza rero yes ufite turuwa ubu irahangana n'ababirigi ubwo n'abanyamerika kuko nyibyanze kuze n'abanyamerika bazabiza mu byanze bikunze cyase bazashyigikira mu bundi buryo wenda niyo bataza hari ukundi bundi bufasha batanga oya abanyamerika bo nta byeruye nukuza bakajya mu ntambara nkuko basinye ko bazafata gisekedi bakamufasha mu byerekeye n'iki n'intambara ubwo ntibazakoresha ababirigi bazajya kuri front line barasane nabo kumugaragara izuba riba barasane kuri imbere neza ku mirongo y'urugamba none se ababirigi niki cyabamanuye muvandi bamanutse kuza kureberera se urabaza bakoresha bari n'abakomando urabaza bakoresha zira drone buriya ntabwo wakoresha drone tari no kuri teri drone se yashaka gukoreshwa n'umuntu umwe sibyo abandi bakajya kuri teri bagakora backup bariya kujya niyo drone batayihanura rese uri ngende mbone ribaza M23 ko yari yavuze ko igiye gusubira inyuma yakomeje gasubira inyuma M23 nta impamvu yanze gusubira inyuma bayirashigira umujinya kandi reka nkubwire bayirashigira umujinya muko kugira umujinya kwayo bituma yanga kugira gute kubahiriza icyitwa amasezerano none yakoze ikosa ryo kongera gusuzugurana Kataro ubwayo si Amerika gusa yasuzuguye na Kataro yasuzuguye ndikumva nimwe bavuga ngo M23 akayo gashobora kuba karangiye uyu munsi cyangwa ejo kuko ntabwo nyibona ihangana n'uburayi ihangana na Amerika ihangana none UPDF hanga ntabwo biza gukunda ariko reka maze nkubaze gatoya ngo bonye iyi ndege uri murayibona neza ni gute indege iva mu Bubiligi kazi Kinshasa ikongera igakomeza i Burundi nimubona ko indege iri muri operation oya iyi ndege cyanze kunzi indege irimo irategura rega Barundi n'abafatanya bikorwa beza ba Kisekedi niba ari igikoresho ubwo bakimuzaniye cyane nyine kugira ngo nyine bitegure kurwana none se ntubyumva mwibutse ko ni ibikoresho biri mu Burundi byo muri Afrika y'Epfo Burundi hari ingabo hari depo bariteguriye urugamba rw'akarere ubundi by'amahoro nta bihari yego oya by'amahoro byo nta bihari mu byibagirwe nta byo ngo mwitegura ikintu bita fire umuriro kuko byanze bikunze ko umubirigi yaje yego M23 egetivuga ati nanjye ntago ngisubiye inyuma ikimenyetso cyerekana yuko ishaka kurwana n'umubirigi reka ngo ingero eshatu M23 impamvu ishaka kurwana yagize umujinya mubi umujinya wo kugirirwa inama ntiyumve
nura n'umujinya mubi. Ariko nanone nura n'umwanzi, n'umwanzi wari uri kure cyane ububirigi bwari kure none. None se ko umwanzi yabasatiriye none dore araje arabegereye. Yiziye kandi akaza atabatsina ati ce. Ariko umwanzi bari kure ntacyo ramutwara. None bari ntagiye kubakubita neza. None wagira amahirwe uko naraje cyangwa wagira ibyago ibintu ni bibiri. Ushobora kugira amahirwe cyakagira ibyago. None tukiri abana. Ababyeyi bacu badufataga akaboko. Bakadukubita ko akanyafu ku kabuno. M23 bagiye kwikubita. Bagiye kwikubita sibyo? Ku buryo buhambaye. Ikindi ibi ni kumeze busesenguza. Kuko nta bushobozi ifite bwo guhangana n'Uburayi. Nta bushobozi ifite bwo guhagurwa intambara y'akarere. Ntabwo byakunda. Kumva. M23 bye bye. Aho ko n'abanyanaje wa Lorenzo yikwe mu muhuza. Jean Lorenzo yitwaje ngo ari inshingano yatorewe agomba kujya gukurikirana. Bituma ava muri icyo kibazo cya Kongo ariko kukivamo nta kundi. Nuko nawe cyamunaniye. Sundi wahoza ndukareka. None se niba ikibazo cya Kongo kijemo mu Bubiligi kikazamo umunyamerika kikazamo Katari kikazamo umugande kikazamo umurundi abo ni abantu bari offensive ku murongo w'urugamba sibyo tukugendana abo bantu bose bakaba bahari rero ntago mbona Jean Lorenzo nk'umuhuza arahuza ibiki ko ibintu byamaje kwitandukanya noneho bava agomba kubigivana muri izi nshingano. We no guhura baze no kugira ngo bahuririwe byaranze okay wowe reka turajya kubisembura byose na zira ntumwa za Loni yanze kuzakira aho kandi aho twakasesembura yanze kuzakira twaje tubivuga nk'amakuru intumwa zirira ziravuga tuje gushaka ibimenyetso bari baje kureba nimba ibyo M23 iregwa ari byo kumva naye rero avuga ati reka ntabwo twabakira ibyamaganira kuri ariko ava mu munyabyahi ahunga nta umwirukankanye akareyo mpamvu babigize niko bimeze ako wa mugani iyo bakira bari kubiki cyari gukunda se reka da hari igihe ese ko uzi ko ufite amafoto ukaza ukakira umuntu uri guhanira amakosa yawe afazari yagwana atarakugeraho ukabona kumwihagana cyangwa ukamuvuga atarambeshyira nase iyo bagera bari kuvuga ngo barabeshya kandi ibimenyetso bari kuba baje gusuzuma nyine ntabwo byari gukunda urabye abahari ibintu were muvitirahishaga M23 ifite ibintu byinshi hisha ariko uyu munsi wa none bimaze kugera ku karubanda tugarutsa ngo aragatoya duhita dukomoza no kuri EAC na SADC ibi nabyo byamaze kwanga ibyiganiro byose byanze EAC na SADC bije zigendeye muri aya mafaranga agenda muri biganiro EAC SADC Lorenzo iki reka nkubwire nagatogo pe inama ariko Joao Lorenzo ubwa mbere yarateguye aravuga ati reka dushaka kuntu EAC nanuza na akone ni William Rutondo bari yanama yabere muri Tanzania sigo bavuze bati reka dushaka ingabo byibira zizajya zijya ahantu Victoria yatakaje cyane nabyo byaranze ako ubona induru zaza kurangiza intambara ya Kongo ubungubu n'intambara imyaka 26 irashize uburi ni ko umuntu yabibara M23 iri mu ntambara ikubitwa isubira inyuma amateka ihindura n'amazina amateka agenda twereka yuko bagiye babaho nabi mu buzima bubi uyu munsi ngo ariko bari bagiye gufatisha neza none mu gihe bagiye gufatisha neza babaze nabi bashaka gufata byinshi kandi byinshi byotsa amatama ubundi none uyu munsi wa none birangiye bahombye byose ubundi iyo bifatira ahantu hato bagateceka bagatuza ntacyo byaye kuba bibatwaye none ushaka gufata Kongo hose aha aka kanama karo niko je kagiye guterana kariya kanama reka nkubwire twabwiye ngo iturufe M23 izajyana niwe rya Canada none ntagira ifite yahagurukiwe muri Warikare ntago yero mbonika izagera ku itariki Nyamata igifite rirabuye ntago bizakunda kandi M23 nimuyizeye impamvu mutayizeye ni ngiyi na Katari yabatengushye
sumva gukenguka karakanama ari ibintu bihambaye kuri yo. n'ikintu kigaragara cyo kuva na ba nyiri ibirombe n'ubura no kuvuga ngo harimo inyungu z'ububirigi muri Alpha Mine harya cya kirombe birabyaye wari kare n'ubundi. Yego. Nyine harimo abanyakanada n'ibindi bihugu by'Uburayi birumvikana bya birimo ariko Canada ifite ahantu hanini. Yego. Kuba bahagurutse bavuga ati reka tuharwanire kandi rero n'itariki ziregereje ni kimwe cyerekana ko ku itariki nyine rwose M23 bashaka kuzayitemera hitaka mu kanama k'umutekano kwa Katera cyane. Tugana ku musozo sibyo ibintu byose bye mu 23 reka tubirebe ku munsi ukurikira kuko bwije nuko bucyasohoka mu kurama atandukanye. Baravuga ngo tubivuyemo bakugira ngo tukubuye intambara tubisubiyemo sibyo ngo dusubiye inyuma dusubiye imbere. Urumva rero reka turebe ku munsi w'ejo uko bimeze. Abadukujyanye mu cyitondo aho muri hirya no hino n'abari muri Canada cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mufite nimugoroba mukomeze mutwereke urukundo mukanda subscribe mudone ibitekerezo byanyu ntacyo bitwaye. Nshimiye abantu bose bakanda subscribe kwa Mutwara Sibo TV ndetse n'Abasenga TV.